na bon chawin nilha pa ka hin piu ve ama sa penin pathin lo pinai piu vin tunia hitabanga phat pa hin pia pastor pa kedalas Pune pastor Reverend Dr. Hem kumanga hi in suda le kedalas Pune executive member ho jouse chunga akipa na thu kan phonge tu lai covid-19 in hobung how ini kai khom thei ta povin ikimutu khom thei ta povin hezeng jong la pathenin adam na ipi na la yova online hoa Facebook ho WhatsApp ho YouTube ho pathin thu te ho mu thedinga sim do thedinga ai koina lai jiwin avelem pathin thangwa bin hi e pathin thu an simo hite Matthew bung somlago chang som ni li chuphat in Jesu na seijuite za koi hil kanung ei juino machu ama ki ngai tom hen lang athing pel ki put hen lang kanung hen jui hen tawna ga manguite ka ki pa ove pathin nami ngai lut na ga changu vin nami khuto na ga changu vin vanile se boinale ha sat na kanale le so na gam hezing na pathen tu ni phata ke ho boina chung chona zong nang ma ka ho theuwa nang ma thu teo ngai the a sei theni koina ja men ka thangwa bin hi e pakai na cha pu chom cha nang ma thu hong holim ding ka hi in iza ka na khana kan hlano in pakai su Christ sam kong ta bin hi e amen pathin thu in sim taw win hechi pathin thu isim naw ko na kala do nom chu tunia topic chom cha ai holim na dingwa ka dei chu hiale Jesu Christa Nung zui ti hin chom cha pathin tua kong holim nomin Bible base sung chu isim naw chu iga bana le hen koi hille kanung ei zui no ma chu amma ki ngai tom hen lang athing pial ki put han lang kanung hen zui hen koi hille kanung ei zui no ma chu gen theina kho salovin kanung hen zui hen ati chu Jesu Christian hi chi hi dei sa chom be anei ho ko ma se hi po in kedalas Pune member ho ko ma se hi po in Delhi te ko ma se hi po in Mumbai te ko ma se hi po in Manipur te ko ma se hi po in koi hille amma nung zui num ho zo se ko ma se hi e chi aboi ta kha chu hille tu lai ei ho hin Jesu Christa hi ei ma nu phat pan i zuiwin so ta izui ji powin so ta suti kila ajiwin Jesu Christa in wang amma nung zuya ha ga ding ide we ka so pite ho Jesu Christa in ama nung zuya ama nung zuin dinga jong hin ei ma de hanna ei pi na lai chu koi ma cha force na ko po in koi ma cha nam phui na ko po in pakai Jesu Christa in cross aput na Calvary lam azut chui anup aha het dingo hin chu ko na nangin nang le kejen anup aha dan hesu kevin izui no mala izui dingo izui num lo ala izui lo dingo hi chu Jesu Christa ei ma de hen nai pi chu na ale tu la ya a Christian hi now pathin nung izui no te ho hi pathin nung zui ding ikigo taw ve tam hi atam zo hi te taw te ale Jesu Christa nung zui ding ikigo taw wa le azui ding dan ngai tu ma sat ngai gel ma sat ngai chu na tunia he hasit ni lunghem ni ale wangsit ni khwa jong pathin hinga taw ngam ngai chu na pathin hinga taw ngam ngai tin he chi pathin i bial ting le ha sat ni khu ti wangsat ni khwa pathin nung i juina ko na chu thil chungang hlung ho hi athu dan ge thim chu hita bang kha chu hi ja tunia ka so pe te ho zo si Jesu Christa nung i juina te ho ya tha bia tunia tha gel kan ti mu ve mu chi khu pai pi ai ko ya le ke lo chu pai pi ai ko ya ko na ko ila do a i the thang tin la khon hung ke do win tin hung ga theu chu na hechi ma banga chu tunia nang le ke jong ha sat na hin tin gen the na hi jong le ha sat gen the na mu na in pa kai Jesu Christa in ga na lai ding ai de yo chu na sei zui somlani ho chu ahong ga ta na chu apakai pa to om khom lai hi po in Jesu Christa in mo ain dal ha wa athing pel chi ahin ki put wa amma lampi ahong chi wa ahong wa che chaw ha ga hong ga chu apakai pa to om khom lai hi lo chu ama thing pel chi angi put over gospel ke pana to pa hang sama vanui gam tina chiwa chu ha ga hong ga chu sei ju ho chu na
hezi achu tu ni nang le ke jong tha bi ai gial ding o hin thu sim khai ka sei nom ya te ka na khat nunga khat hi long story short kan sei de na thu sim sao ta chom cha kan sei de hin tin nunga khat hi ni khat hi aina omle chimbe sen le kha sim asimati chu hezi le kha sim len le kha sim nong chu thanom lo chim wajing te le kha jong chu table sena nei ta chu pa chom kha jawai khula chi in pasal khat ong ki mutovin ong ki mel het ovin ahong ki ngai do ovin pa chom kha jaw ki cheng ding ahum ta ve ti chu na ale ni khat ama ina ki ngai tu jing la ki gyaling la hi kha le kha cha mu do ki chu he chi le kha amu do chu author pa asun pa cha vet lena ajiding pa min to ki bang ta chu haila man cha gang cha le kha cha la asim den author pa min vet le ajiding pa min hi taจะพัฒนามาจนเลขาจะพออินเตอร์ซิมจะเลขาจะซิมละซิมใจซิมกิละซิมใจจะจะเลขาจะมาอินเฮ็ดซิมาจะเฮ็ดทีมตาอีพีกิใส่ฮัมอีพีกุสุนฮัมยองจะเฮ็ดทีมตาจูเลขากิเขียนให้เราวินนุ่งอนุลุงทีมกิเขียนให้จูนะอีพีจะกิเขียนให้เราเลยเยซูคริสต์ที่จะเลขาสุนป้าจะอมูจิตให้ตาจูที่จะเลขาสุนป้าจะเฮ็ดจิตว่าเลยจูตัวนี้อันนั้นเลยเกยจงChristian ka hiye Jesu Christa nong zui ka hiye kitia Bible ki simnom lo Bible isimale ki chimle le tawna ki mang nom lo hoin ki kai nom lo hi zoi pata ai tha ge lo ngai hoin is kai nom lo wa Bible isim nom lo taw nom lo wa le Jesu Christa i khen kho wa he ki chi tai ni lo la dem tiang ka gial ji cho na hezi a chutu ni a khang tha te ho hi in minu pa to hi Christian hi na te ho Pathen nong ijun te ho tha bi a phata ai tha gyal diu he tu lain koi ma cha khil ta po in khuchi khu na hi tang chala chon chi ta chu bol tang ke te lo chu min mi chana ba da mi chana ko na ma ki hil ta chu tu la ya tu nin khang tha te ho minu mi pa te ho in sung salwa ai panding mu hobung sung salwa ai panding mu khusung veng sung gam sung salwa ai pandiu he Christian yung hinaw yang sot tayo kum zakat iwal tao vin centenary yang manggam tao ve ay le ihobung sunguhid damam inam sunguhid damam dam lo cho aha dam mo dan he nasata dam mo cho kum siya Christmas ki mangmang jing decoration hoita ki ball speaker ki kawa topic hoita ki sima chamna leng paping dai ki sasaying cho chamna ki nei lo cho inside lang to ki hotel lo hosa kholong to ki hotel lo nu pa ki ka azong ki hotel lo cho inam sungu yang vetin adam modan dan na nam sungjang bui pi lo ding phung la changi bui pi wa khuchite khachite tiwai kidem to wa igidem to lai siwa cham nam lo ding igidem to lai siwa mi nungi pha lo mi chut pha em diu cho tu nia mi chut pha kim gam ta hela Pathen Pathen mi het mong lo thu isaya yang isai masanga hengan Pathen a he tama ki tam Pathen mi het kim lo cho Pathen ong ha hena het ding Pathen ong ki het sa de cho na tu la ya i church te ho i society te ho he ka ga vet ji te na ka po na ji cho masang la ya hoin ho choi ga vet le neu cha cha hoin ki nei in bia ki sa in abang ho via kiloin hobung ho sa jap ho chun tin ki khu zo wen hum pe ki khet zo chu he chi lai chu dim se chana ki khom thei chu ai le tu la ya he church hoi ta tai nei win building hoi ta ki kamovin asunga to di kim ta lo pi hoin ka di kim ta lo pi koi ma cha hoin ki kai num ta lo pi tu la ya he cho hoi ta tha gyal du he Jesus Christ ai mo ju thei lo chu inop ni la ju ya i da ni la ju da ding i dei dia ju thei le chu i ju ya la pata ki chi ta ju ding i ju num lo le ki chi ta ju da ni chu ka so pi te ho ve tang tu ni a jong tu la jong covid 19 ji a he mi tam pi ki boy chu national lockdown ji a ni la cha ding ki mu zo ta lo chu ai le government nin ni la cha ding i mu zo lo pha ba a ya ta pha wa i gan thei pa wa he ni la cha ding an chang ho an sol chu in so na ke jinga nga ki hom chu hi chi ho ki san nang ki vela la ki sial manga ki zu chu hi chi ho he ta hoi tan ge lo ti na ka so pi te hoi tan ge lo hi te hi chi mi ni kho tha ki lo ai lo la bang luk mai ta wa min me zo a in sung ve kol la a ji cha ve kol la a cha te school ka isa
tua lockdown je amin ne ding thei telewa government in ke jinga se hin pian ki velal mo mong chuna pathin ang ki oi pon tin ine ho yong chu ki hum pon de ka ti nom chu Phatthei gyal de he ka so pite ho pathian hi mo ho thei pu ei ma de dia ho thei lo he pathian he nu te ho zo si ato na ding dola ke lom ta ang to dim set over pa te ho zo si ato na ding dola ke lom ta ang to dim set over cha te ho zo si ato na ding dola ke lom ta ang to wa pathian kilung to ta in ba choi ting lo chin cha chu chamna uma chamna ko na Jesu Christa nung zu i na ki phochin de chu tunia minum me pa cha te koi ma cha hoin ki kai nom te lo hoin ki bel nom te lo pathian ki bel nom te lo chu amin me Christian ki tam ta chu ta san dang ngo sa nga ki kho chu ta chu tu la ya ka po na ji he nam sungoi ga ho bung ho ka ga ba ji le ai mi te ilung put o ka de lo ta khan hin sei le hoi lo ta khan I chi pi jing khan inam sungo su boy jing ai lo le society su boy jing khat a kam mo he hobung election na ke te ting le hen mi him mit na spiritual ta thagau mi ai lo le mit singa la sa hoin kai hat taw hat ho chu het di ken dinga ai lo le men lam kai dinga women lam kai dinga youth lam kai na ke theng cho village authority youth club ai lo student organization lam kai ke ti ting le pathin helanga ki vetela wa ai ama cha chingin ama cha thim ama cha mi to kya ni ta ke vi cho he chin na satta a society sunga su boy cho student lam kai hin tin va hin tin youth club lam kai hin tin hobung lam kai hin lam kai zo se Jesu Christa nei di ta ngai lam kai pu ngai cho pathin hello tampi lam kai pu ja ki boy gam ta hela heji atu ni ka sopita Phatthei gyal deu he pathian hi ei ma nup nup ma ho thei hello ei ma nup nup ma chon thei hello Christian khat hial ipi ham e ko na chu iki ko na chu na ipi ham e boarding dol ipi kan ne dem holai ka chi dem chu het chit ngai chu Christian ni pathian cha te he ting le mun ting ngam te na ke chi thei lo mun ti thil yo si ke ne thei lo na mi yo si na ki thei lo mi yo si ne ke ne thei lo mi yo si chi na ke chi thei lo chu Jesu Christa nung zui a ke ti ting le hin Bible sima chi yo ke de ke ti lo chu pastor yo ke de pathin du se yo ke de ke ti lo chu pastor ho se reverend ho se evangelist ho se ho na tong ho se pathin na tong hello chu Jesu Christa nung zui hello chu pathin ni mihim te ko na za chom chom na I chu pathin na ko nai pi ham ipiam na talen abang bol pe them mintin abang la sa them mintin abang alekha thip zia officer len ta mintin abang professor hintin oza hintin abang carpentry na tong mintin pathin board hin za chom chom pi o hin chi I board the na wa chu ke ta a pathin lung de lama nai to na chu Jesu Christa nung ju hi na phat chit na he chu Bible simo se pathin tong hello chu o heji chen tu ni in ka so pite hon avela ka ti hi hoi tai tha gyal de Christian hi now Jesu Christa nung I zui na tha ba Phatthei gyal de thagawa ki gogam ta cho hobung sunga halna ki ti mo theitelo nam sunga halna ki ti mo theitelo in sunga mai tam sim khom na theitelo cho tu la ya tu nya officer lin ta nei mei thei doctor na hi mei thei professor na hi mei thei mi he thei ta na hi mei thei social lam kai organization lam kai len ta na hi mei thei EP title nei nang EP degree nei jong leo hen Jesu Christa za lo ka ma ki hing thei lo mi zo sin Jesu Christa a hin kwa ngai cha chu ka tu se akum khana dingin John bungu
sang som gup se gi som gup le ge chu ve lo han Jesu Christa in Peter koma nang ho jong na chinu vem ti chu Peter in pakai ke hon nang da la hoi lama ka chi dung ham ton so hin kim lo nang na hi chu me ti a hoi dan na Peter in ton bot na hi Peter in Jesu Christa hi ko hi a het chit wal Peter in Jesu Christa ko hi a mu chit wal chu Jesu Christa hi mi thinga hi te mu chit na Jesu Christa hi ton so hin kim lo nei pa hi te mu chit wal chu chi pa na chu I zakai dal ha Jesu nunga zui chu dam sung se sa dinga helowa ton so adinga Jesu nunga zui chu hoi ka sa dan na Jesu Christ Peter in Jesu Christa nunga zui na hi achai na in thusim khan sing kate I have decided to follow Jesus the thusim heti lazi pa hi nok seng kete hi garo mi hi in asama hi in heti thusim hi achi sa kum zakhat la som nga thusim hi achi sa thusim hi ta in American Baptist missionary ho hi Northeast Pathen to sa hong ocho Pathen to sa hong wa hi heti nok seng hin amo American Baptist missionary ho ko na Pathen ta san na Jesus Christ ta san na ni kisan so ale chi kisan ko na hi ako sungo wa hi amal ain ko se hi Pathen ta san hi cho adang cho Pathen ta san lo hi cho a ho sa puwin sei ta cho nok seng na ta san na da la wa le na cha te ni ka tha de ti cho hi cha man pi sayem I have decided to follow Jesus no turning back at ti cho na a cha te ni tha pi ta so aba na ta san na da la wa le na jinu ki that de ti cho he cha man pi gm do non go with you still I will follow you ti cho koi man na ju hi jong le ken ka jui ding ne he pa kai ti cho ajinu tha pi ki ta cho lung set cho na a cha te ni tha pi win ajinu tha pi win ala chai na in last chance pi cho nok seng last chance ka pi ne hi e na hin khona ki hu hing no mam na ta san na da no mam ti cho he jilai nok seng in pi don nam ti ale the cross before me the word behind me ati cho cross kama a vanoi kanunga ti cho a hoi ka sada lo pi dan na min a hin na chana min anei le go chana min I zaka anei zo se dala Jesu Christ nunga zui cho ai le tu nia ka so pi te nang le ke in Jesu Christ nung zui ta ta hi nam amin mi me zui hi ham atha Phatthei ki tha go hol deu he a kho ta ale Jesu Christ mena chan ngam na Jesu Christ mena thuk ngam na nei ngai cho na hejete muntina kanu ka pati hona hivin ka za chan khom pi te hona hivin ka khangdon chan khom pi ho jouse in tunia hechi Matthew Bible la Jesu Christ nung jui ding ka sei na ahin nang leke zui ta tai zui hinam ami me zui him ti ai ta ki holimin pakai min kan ti movin mehem hi na in idei warting lai sei kil tam jin sei khiro ki ngai da muitin I sei kha Pathen cha jan Phatthei I bu pi ta no ke pa ta nan mang ka te pakai ka ke pa ovin chom cha nang ma tho kong holi movin mehem ka hiu ve pakai ka dei warting ka sei khil tam ji ka sei khil man ngai dam ni ka ta ben hi e Pathen na thu to ki to ka sei kha o za ni mer so pe ding pakai so Christ sam kong ta ben hi e na bon cha vin Pathen bu ta no ki pa